Koinei te tirohanga o Wally Haumaha ki ngā roto te kaumawha, kei raro i te mana o te uepu o ngā moana o Te Arawa. Kei te tino hari koa I rungi te tūranga hau, te kaitiaki o ngā hitori I ngā wā o mua ki te kawe nei, te mana, te ihi te wehi o rātou mā. He tini āna tūranga, hei kanohi, hei māngai hoki mō tōna marae me tōna hapu o Ngāti Ngāraranui. Mō tōna iwi o Ngāti Whakaue, ka mutu ko ia te hea mana hau o te tūranga mananui o ngā iwi o te waka o Te Arawa. Getting back to basics, you know, the preservation of 14 lakes. What I would like to see in my first term is to see how much value we can create of our lakes for all the 56 iwi within Te Arawa that can have the returns on what those lakes can contribute to their well-being, to their welfare. Ahakoa katahi anō tāna hīkoi ki runga I te uepu, ka timata e hoki nei o ngā mahara ki te momo o te pauarahitanga o ngā rangatira o mua I aia. The old saying, you stand on the shoulders of giants, you know, and all of that stuff. But I really think, I just look back and I see the smiles, the humility of those old people, and I want to carry that legacy forward. E hara haumaha I te tauhau ki ngā mahi kāwanatanga, ko ia te kai kōmihana pirihimana tuarua, ka whā te kautau ia I roto I te tari pirihimana, I te rātau, ka ritaia mai ai. I want to acknowledge Uncle Toby. Uncle Toby was my first 15 coach at Hartlepool Petra, and we go back a long, long way. And so I was really proud when I was in London at the Commonwealth Games in 2022. I got a call from his son Piripi to ask when I was coming home. While Uncle Toby was lying on his sick bed, he wanted to talk to me exactly about leadership in the future. And he talked about my position in Wellington and the timeliness of when I come home. So I guess all of those messages have resonated with me over the time, and it's important while I've got the energy and the life force within me to continue their moimoia, their vision of what could look like for our people. E ai ki te kōrero, ka katia tētehi kuaha, ka tūwhera anō tētehi atu, nā wai rā ka whai wāhia haumaha ki te huitahi me te kāhui rangatira o ngā iwi o Aotearoa. Ka nui mihi atu kia koutou Te Arawa waka, Te Arawa tangata, Te Arawa mana, e tuake nei roto I tōku whakaihi iti I muia tō tātou waka. Ka mutu, ko te noho ki te taha o Kororotorua, ki te āta whakatau I te rautaki ka ārahina e haumaha I tēnei haere, I tēnei wā, haere whakamua ai mo te oranga tonutanga o ngā moana me ngā iwi o Te Arawa. Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo